علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله أو حفظه الله: الباب 14 في صلاة الكسوف وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الكسوف والحكمة منه. الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين، يعني قال الشمس والقمر، الصحيح الشمس والقمر، ويكو صفة للنيرين بسبب غير معتاد. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towɗo seniɗo handude yettede yen tori yo juulu enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo onuli e meɗen sabu yurmede yo juule sahabaɓe ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan. yo Allah jokki en kan dina ɗon o tabintinna en e hoore Makka, o ƴettita en kadi e nder Makka, allahumma amin. walli fiɗon ɗo yo Allah yoɓu en ko moƴƴi, yoɓa mo ko moƴƴi kanko kadi. o addi ngal dambugal ɗo o waɗi ko kangal woni 14 ko ngal yewta fimo ko fi salatil kusufi, ko fi julde weñango. hondu woni weñango, kasafa weñugol ko jalbendi nange ngen jaɓegol ma jalbendi lewru ndu jaɓegol, mana niɓɓita wirno. non min jangirno géographie no Sudan, géographie waɗuɗe dowga ɗon andi gaban leydi ndi no yindude tarade, lewru ndu no tarade, sengo nange noodi kadi kode go wonde tarade. jonnon vitesse ma uyendi lewru ndu e uyendi leydi ndi no ɓurdi, ko ɗum aray wonde leydi ndi lombo hakkunde loyngol nange ngen e lewru ndu. yoni lewru ndu kayru wona kayru woni jalboru ndu, kayru ndu jalba ko loyngol nangen ko joɗoto e mayru ko ɗum ɗon woni e yiltitade wala in'ikas artana en jalbinana en leydi ndi nga. no way joni wasi a ƴetti miroir a fewtiri ka nange a yiltintinni kun jalbendi ɗum ɗon e nder nokku ka neɓɓiti wona e wat torso ka. joni aray leydi ndin no woni yarude non système no Allah waɗiri non wonde aray feppodira wiyata igtiran. leydi ndin lombo imma fes loyngol ngol jooɗo e leydi ndin ta feƴƴata to fes, ma arara ko seeɗa, kala ɗon seeɗa lunkuluti kon feƴƴa. ɗum ɓenna al kusuful juz'i wal kusuful kulli. wawi wonde hara ko fow ara hara lewru ndu yiyatako e ma nange yiyatako few. si tawi ko nange ngel ronki yiyade, haray ko honɗum lombi hakkunde loyngol nangen e lewru ndu, bimana loyngol nangen wirnama kalama, ɗum wawata yiide hande kadi. ɗum ɗo wona wiide ko joni ɓe wawi wadde calcul ji ɓe inna ɓe andi vitesse lewru ndun, vitesse leydi ndin no ɓurdiri noon ɓe e nder duuɓi ha sabakari haray feppodiroyi. no yalɗu no itti wonde ko koddori e Allah, ko Allah woni hulɓinirde tagore nden ɗiɗo
ittali few ɗiɗo ɗiɗi nangen e lewru ndu siɗi weñi andu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni e ƴewtindade tagore nden hulɓingolɓe ko heewi kon sayɗi waɗi o haray boneji ɗuuɗi e nokkeli go e leydi ndin hay sinandi fow ko ɗum waɗi fewndo ko geɗal nelaɗon sallallahu alaihi wasallam weteɗo Ibrahima ko faati nangen weñuno jalbendi magge on yehi yimɓe goni wigol aha ɗum ɗo ko tanginano geɗal nelaɗo faato adna on bonali haray kori en yetti Allah ɗum ɗon yaratani nalani andi ɗo ɓe memi tawhidon boni gon sengo ɗon nelaɗo ɓay nanti ɗum o retfi o mooɓi yimɓe fop o inni inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi إنما يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ووينجي نانجي ندو لورو ɗi weñirta ko mandeji ɗiɗi e mandeji Allah ɗi weñirta fi goɗɗo no maayi ɗi weñirta fi goɗɗo no jibina yewondira humondira few ɗi Allah hulɓinira ɗi jiyaɓe mum ɓen so yi ɗum tun goɗɗum e majji weñi yahe kisan juulon gurdam men ɗan e mayde men nden humodira e ko Allah tagi ga kon koode ɗen e lewru ndun e nange ngen wiyete hoodere kaari ko ɗum ɗo hoodere kaari e kaari no feppodiri ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ni waɗi foppu wona gonga fof ko shirk haray ko yimɓe watta ilay ɗum no jeeya ko hana wattanede ila joni ɓay séance on holli piiji no étude waɗay ando ɗum ɗo no gasa e nder duuɓi ha saba kaari so tawi ko ni woni e yaarude hunde kaari waɗoyay masalan no kenede ardata ni no ani nangen no weñirta ni ma wonde nokkelgo inondation ji no waɗirta ni ndiyam ɗam naata ka leydi wonde ay tremblement de terre ji ko watta go e nokkeli goo taway no wodi mandeji waɗayɗi ɓe waɗa étude ɗi mandeji si ɗum ɗo warri ni so woni e nder duuɓi ha sabakar ma lebbi ha sabakarɗe no gawi wawi éclatude fetta joni yimɓe ɓen fof fayra ƴetti ɗum ɗon joni no ɗum ko naturel ni ɗum wona hay hunde wurimɓe wowlino ɗum joni ɗum ala kay hulɓe joni ani Allah hulɓinira en ɗum kono en hulata dona gomɗimɓe ɓen tigi andi piiji ɗi fof ko Allah woni e wadde ngal dambugal ɗo wonen e yewtude e muɗum fewndo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama nange weñi ko ɓura tanƴinede ha ɓatta fellitede on ko wonde fewndo makko lewru ndu weñano joni noon si tawi nge nange weñi ay ɓeyna kusuf e khusuf ɓeyna kusuf on ko weñugol nange ngen khusuf on ko weñugol lewru ndu kono iɗi no hiɗi wowlidane no wi'e khusuf hara ko nange no wi'e kusuf hara ko lewru joni si tawi ɗum ɗo waɗi ko honɗum hanuɗen wadde enen julɓe ɓen o wi wa fihi masail no e ngal dambugal ɗo masalaji almasalatu l ula masala ara noon tariful kusufi ko andigol e ko honɗum woni weñago wal hikmatu minhu e hikma nafoore waaju ko heɓoto kon e weñago nange amma andingol ɗen ko honɗum wiyete weñago wi alkusufu weñago huwa ɗum
انحجاب ko wirnagol ضوء أحد النيرين jalbendi gotel nurɗuɗi ɗin ɗiɗi jalbuɗi ɗiɗi nayyir koko jalbi sinna ma annayirain ma annayirani ko fanda ko nangen e lewru ndun o sowi ɗo en ahadi nayirain ko ashamsi wal qamari piyon ko badalul kulli min al kull allahumma sina fi ko waɗi ɗo joni hakkunde waɗi koye ciifoyɗo ɗiɗoy holli wonde ko maksudun lafzuhu wona o waɗi muqatu e taabi on sina ɗum haray masangal no falji nawonde makko masɓe ɗo ɓe wakkilike goy kono ɓe jogi palje ga moƴƴi e mana ko wirnagol daneri ɗi gotel e ɗiɗo lampuji ɗiɗi lampu nange ngen e lampu lewru ndu wirno hara ko on ɗum wirni bisababin ko sabu gayri mu'tadin na ko wowa hiɗi wirno nangen no muta fes fewn ɗo nangen jalbeni magge ono wirnani en ɗo enen ka ɓi kala fen ɗo enge jalbani Amérique e yeeso ton kono ene fen ɗo nge wirnani en ɗum ɗo ko sabu wowaɗo ara e sa'i go ta lewru ndun tawa ndu wirni wona ɗum ɗon kono hara ko sabu mo andaka ko andano kon fewndo ɗo hara nangen no jalbi nge niɓɓiti ma ko andano fewndo ɗo lewru ndun haray ndu jalbi du niɓɓiti o wi ko ɗum wiyete kusuf wal kusufu wal khusufu bi ma'anan wahidi o wi ko wiyete kusufu weñago wal khusuf fahin onone weñago ɗo bi manan wahidin ko mana on ko goto kono ɓurɓe ɗurde ɓen ka haala arab janguɓe haala arab ko ɓenni inni kusufu on ko nangen wowrirantenon kusufu on ko lewru ndu kono hadis o gari holli la yankasifani to kusuf o waɗi ɗiɗino la yankasifani li mawti ahadin wala li hayati ɗum waɗi mana majjo on kono ka haala arab aray na ko nela ko maaki ko ka haala arab ko ɓe heewi kon si ɓe inni alkusufu ko ɓe faandi aray ko nange si ɓe inni alkhusuf ɓe faandi ko lewru ndu ويوا يحدث الله عز وجل ذلك تخويفا لعباده الله no heydintinna ɗum yuhdisu mo heydintinna mo waɗa ɗum o teddi o mawni sabu hulɓingol jiyaɓe makko ɓen hatta yarji o ilay haa ɓe yiltito ka makko subhanahu sena e wodanimo ɓe yilto ka makko ɓe tuuba ɓe no he kori ɗen andi en wawata wurde e ɓaawo ngenange en wawata wurde ɓaawo ndu lewru o maddu e jazru ko watta konka ngo maayo ko watta yahara waɗa pelle pelle ndiyan ko jazibiya lewru ndun woni e wadde ɗum goy si ɗan waɗari ɗum pelle pelle yahara ndiyan sajataka ɗigoy mana nafoore hara en wawata wurude ɗo e ɓaawo ɗin ɗon kala ko yiɗa kadi janɗi ɓeydike andu nange ngen salaire nangen no tawa jonno mbay ko ɗi nemaji Allah subhanahu wa ta'ala wonde o faalama hollude jaɓutugol fiyo yimɓe hulu inna he kori ruttuɗen e Allah yo kori tuuɓen yo ɗum o waɗirta ɗum kama gala sallallahu alayhi wa sallama wandelaɗo no maake noon inna shamsa wal qamara tabiti wonde nange nge lewru ɗum ayatani ko mandeji ɗiɗi min ayatillahi immoto e mandeji Allah ɗin mandeji Allah ɗin no ɗuuɗi la yakhsifani ɗi munnatako ɗi weñata li mawti ahadin fi mayde hay goto wala li hayati wona sabu gurdam makko wa innama yukhawifu llahu bihima ibadahu andu ko o hulɓinirta ɗiɗo ɗiɗi ko jiyaɓe makko ɓen ɓe innano si tawi nange nge howi ɓe inna e lanɗo maaya e ma lanɗo jibinte si lewru ndun howi
beyne karama kojo maye ma karama kojo jibinte ɗum fu ko haala ko fenande ko shirku humodira fiilanɗo no mayde ma no laamade ma karama kojo ɗo mayde ma no laamade ɗum lewru kande jokki programme muɗum nagede jokki programme mum kode ne jokki programme muɗum saƴugol ndiyan e duule ɗum ana jokki programme muɗum humodira few. المسألة الثانية مسألة ديمون حكم صلاة الكسوف ودليلها نياوري جولغول وينيانغون دليل مودو وصلاة الكسوف جولد وينيانغون وانا وينيانغو ناغي واجبة نوادي على ما صرها به كو فيني دونكون أبو أوانة odo weter Abu Awana fi sahihi ka deftere makko sellunde de Abu Awana o jogi deftere weter sahihu Abi Awana. Abu Awana ko e goto e karamo ko be walli fi be filli be hadisaji din jogi defte muɗum. Wa hukiya an Abi Hanifata وحكي في اللام عن أبي حنيفة إتا أبو حنيفة وند نوادي وأجراها مالك مجرى الجمعة إمام مالك كان ينبري جولغول وينيانغو نانغي ما وينيانغو o doginirgal julde juma fayin haray ko holli no waddi nde wonna julde juma nder no waddi kono wadi ko fardu kifaya fardu ayn wonande be shartiji timmi e mudum be shartiji mun timma e mudum waddaki be ko be juulu fana wa gawwa ibn al-qayyim rahimahullahu al-qawl bi wujubiha ibn al-qayyim yo Allah yurmina karama ko ben fu o dolnini o sembini kongol wi'ungol wonde julde weñinango koko waddi wa ayyadahu al-sheikh ibn Uthaymin sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi kankari o sembini dun do moƴƴi o holli wonde dun don ko dum woni ko jogi dole kon andi wobbe wi ko sunna wobbe wi ko fardu kifaya wobbe wi ko fardu ayn wonande yiwbe dum ben وذلك وأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الله يمرين دي نلادو كان يمرين دي جولد دو ومي إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا رواية جيغو ومي سوينون تم دوغي كيسان يهون جولون نقوم يهي جولون وخرج فزعا إليها باو نانجي ويني o yetama dum o yalti himo dengi himo huli himo bapi o inni yo Bilal nodding as-salatu jami'a ono noddinirte foppo ari on tomati o julni yimbe be wa akhbara annaha takhwifun lil ibadi o humpiti yimbe nonde dum do ko hulbingol jiyabe ben fiyobe hulube rutto e Allah be acca toñe be acca bonki be jokka yamirore ko Allah o yamiri be kon on do budi sellude kon gudi wonde julugol nde julde do weñango nange ngen dum do ko farli. المسألة الثالثة مسألة مو وقتها وقت فوند جولغول nde julde do fewdo julugol salatu al-kusuf mata yusalla salatu al-kusuf waqtuha ani waqtuha min ibtida'i al-kusuf ila dhahabihi waqtu mon ko fuddoto ko bodde kanange weñi don hatuma iwiwo
hakkunde ɗon fof ko waktu fi juulugol liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam sammaknaɗo ka o maaki idha ra'aytum shay'an min dhalika so yi'i goɗɗum e ɗum ɗo weñugol nange ma weñugol lewru ɗum fasallu juule hatta yanjaliya ha ɗum hento ha hunco ha iwa jonnun o gasa o adda o yetto en ko honno juulirte si tawi ko weñango nange no hadisaji ɗin addiri non o juutirno julde nde moƴƴi non ɓay ɓe inni no nen men Aisha makiri non ɓay o habbiri o jangi Fatiha o jangi embere surtu Bagara ko jangete o waɗi ruku'u wa munkadi o ɓanti o jangi Fatiha o sujjoyali o jangi Fatiha o jangi wako suratu Ali Imran jangete o waɗi ruku'u wa mum o ɓanti o sujjoyi sujudeje ɗiɗi o juutini o immi o jangi Fatiha o jangi wa embere suratu An-Nisa'i ko jangete o waɗi ruku'u wa muɗum o ɓanti o jangi Fatiha o watti embere suratul Ma'ida ko jangete o waɗi ruku'u wa muɗum o ɓanti o sujjoyi sujudeje ɗiɗi o salmini e riwaya goɗɗo go fay wondo ko sahihain o wi faqtara'a qira'atan tawilatan wo ɓay o jangi Fatiha o jangi jande juutude summa raka'a ruku'an tawilan o waɗi ruku'u juutuɗo summa rafa o ɓanti faqtara'a o jangi kadi ɗo nayago ruku qira'atan tawilatan duna al-ula o jangi ɗon kadi jande juutunde konde hewtano nde yanane summa raka'a ruku'an tawilan duna ar-ruku'il awwal waɗon kadi ruku'u juutuɗo kono hewtano o yanane summa rafa summa sajada sajdatain summa qama faqtara'a qira'atan tawilatan duna al-ula o yimmi kadi o jangi jande juutunde kono hewtano nde jande nande ɗimmere o waɗi ruku'u juutuɗo mo hewtano ya ruku'u nane o ɓanti faqtara o jangi kadi fahin qira'a tawilatan duna al-ula o jangi kadi fahin jande juutunde kono hewtano nde yanande o waɗi ruku'u mo hewtano yanane o ɓanti o sugi sujudi o salmini si tawi on tino wawi jangude won ɗin ɗon corteji awa tina ɗum o ndara corteji ɗi o hunji juutuɗi o janga ɗum si tawi o hunjaki corteji juutuɗi yo jangu corteji daɓɓi ɗin o ɗuɗɗinaɗi o fillito ma o janga ɗi ɓuy almimi yo jangu jande juutunde arna yo yimɓe lorro haade kono noon yo jangu jande juutunde ɓe hanke enen hande no serti hande mo julniri en non ɗo o jangi Fatiha o watti Bagara o waɗi ruku o ɓantike o jangi Fatiha o watti Ali Imran ɗon fayda yette soɓe fof ya yacca mo ɗon o waɗoy sujudeje ɗi o yimmi kadi o jangi Fatiha o watti Nisa ɗum kadi fayda ruku o ngare no fotawa mum o ɓanti kadi o waɗi Fatiha o watti suratul Ma'ida mako ɓatti suratul Ma'ida o waɗi ruku wa muɗum nde o ɓantoɗon tawi ko seeɗa ɓenoni ɓawo makko wala kullin joni si tawi o fuɗɗorino juutiri tun humpitama wonde iwi joni o waɗi darde arnere nden o juutininde moƴƴi tun o nani no wiye yasi alhamdulillahi hentike awa nangenge hettike alhamdulillahi joni yo timmintini no raɓɓindi no timmintini almasala rabia masalana yabo on kayfiyatuha o wi ko mbaadi nde julde ɗo wama yuqra'u fiha e ko jangete kon e julde e weñango o wi wa kayfiyatuha mbaadi mum raka'atani ko darɗe ɗiɗi
يقرأ وجانغي في الأولى كدار دارنره جهرا وفنينا ليلا كانت أو نهارا كندو ونكو جمع ونكو نيالورما طبعا وينيانغو نانغي كو نيالورما ونيتا وينيانغو ليورنو كو جمع ونيتا وجانغ الفاتحة سورة الفاتحة وغينا وسورة طويلة وجانغ كدسيموري جوتو دي ثم يركع ودا ركوع طويلا ركوع جوتو ثم يرفع وبانتو كركوع فيسمع وإن سمع الله لمن حمده ويحمد وإن ربنا ولك الحمد ولا يسجد سجدة دي بل أجو يقرأ كيو جانغو كدي الفاتحة فاتحة وسورة طويلة اسمه رجوت لكن دون الأولى هران هيوتالي ndeya darnde aranere nane ma ndeya jande ndeya gola cortewol nane summa yarka on to maton wada ruku summa yarfa o banto ka ruku summa yasjudu sujud sajdatain sujudeje didi tawile tayde karera ko juutre didi ko hebi don darnde ko do tun darnde wotere hebata ruku uji didi summa yusalli athaniyata repti o jula darnde di merende kalula wano aranere denno o janga fatiha o watta simore juutunde o wada ruku juutudo o banto o watta fatiha o watta simore juutunde hewtande yanane o wada ruku juutudo mo hewta o yanane o banto sujudeji juutude walakin dunaha fi kulli ma yufal kono kadande ni mere haray nde hewta darnde aranere den e fo ka jangugol darnde jande aranere den kawago ruku arano ka bantagol janga jande ni merende kawago ruku ni mo ka sujudeje fo hara hewta darnde ni merde hara ko ganin den darnde aranere Allah ta hebu dunna o wisuma yatashahhadu refti o tayyo wa yusallimu wa salmina li qawli Jabir sabu kongol Jabir bin Abdullah sabu kongol Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari ngol filli o wi kusifati shamsu nange wenyi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e fewdo nelado ahdi nelado gurdam makko fi yawmin e nyallal shadidil harri sattungal ngulendi nyallal wulungal moƴƴi o salla bi ashabihi nelado julni sahababe mumben fa atala alqiyama o juutini daragongol moƴƴi hatta ja'alu haɓe fuɗɗi yakhirruna hiɓe suuya fokkita sujjoygol hiɓe naayo summa raka o waɗi ruku'u fa atala o juutni ruku'u on summa rafa o ɓanti fa atala o juutini kadi ɓantagol ɗon o jangi summa raka o waɗi ruku'u fa atala o juutini summa sajadatayn o sugi sujudeje ɗiɗi summa gama refti o immi kadi fasana o waɗi o golli nahwan ko nandi tata min dhalika e ɗum ɗo ka aranu fa kanat lati 4 raka'atin ruku'uji nayi wa 4 sajadatin e sujudeje nayi yani ruku'uji nayi sujudeje nayi ko anduɗen darnde ko ruku'u goto sujudeje ɗiɗi ɗo non darnde be darnde heɓi ruku'uji ɗiɗi heɓi sujudeje ɗiɗi si ɗum ɗon piyama e ɗiɗi haray ka be woni nayi ka wa yusannu no sunnina an yaida al-imamu annasa de no sunnina nde almami on wajoto yimɓe ɓen ba'da salati al-kusufi ɓawo julde weñango ngon wa yuhaddirahum o rentinaɓe kadi o hulɓinaɓe o rentinaɓe min al-ghaflati immorde e wersindare wal igtirari e ɗaynitorgol bidduniya aduna jamfitorgol aduna sikkugol aduna luttay belan aduna ɗan luttay o rentinaɓe ɗum wa ya'muru wa yamiraɓe bil ikthari hebbingol min ad-du'a toragol Allah wal istighfar insinagol tuba toro Allah yo Allah yafo ɗum
li fi'li nabiy sallallahu alaihi wasallam sabu golle nela ko nongo wanno وقد خطب الناس نلا دوادين ويمبه بين خطبة وخطم بين ويمبه بين بعد الصلاة با وجولي وغيني وقال وماكي إن الشمس تبتي وندناغنغن والقمر يلورنو آياتاني كو آية جديد كو ماندي جديد من آيات الله إماندي جي الله لا ينكسفان دي وين يرتالي موت أحد سبو ما يقول هاي غوتو ولا لحياتي ناسب ngurna makko kadi وإذا رأيتم ذلك سنين نفدوا الله ترى الله وكبروا هبروا وصلوا جولة وتصدقوا ودي صدقة ndo ko wajuni o yetikebe wonde ko yobe du'o ko yobe mawning Allah ko yobe juulu ko yobe wadu sadaka fa idhan tahati salatu sijulde den gasi qabla al injila'i ko adi hentagol ko adi jalbendi nangenge ma jalbendi lewru ndu hettagol fala to aada julde den fillatake de hande kadi en juuli en gayni no wira do ni en tay ha jonno nibbiti ko nibutuno e wiyata kada filtren juulu gongol bal accu ko on watte haray bi dhikrillah ko jantagol inde Allah wa yukthiru min du'aihi on tigi hebbina toragol Allah ko haray ko astaghfirullah اللهم إنا نتوب إليك اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل الظلمة منا اللهم ارحمنا برحمتك وارحمنا ببهائمك وارحمنا بالأولاد الرتع وبالشيوخ الركع اللهم لا تؤذبنا بما نحن أهله بجوكا ننوم بتورو الله لقوله صلى الله عليه وسلم سماك لك وماك فصلوا جولي ودعوا تردون حتى يكشف ما بكم ها هنچو كهبي أنكم ها كنانجي أنكم إيوا فدلدون تندين على أنه وندكو هاني أندقلكم إن سلم سنتون سلمني من الصلاة اجولدن قبل الانجلاء كوادي هنتقل كوادي إيوغل تشاغل هريو غولير يو هيتير يو جوكو تشاغل كو يو اوكيبو بالدعاء دعاء يو جوكو دعاء وما برادون دون فاذا تم الانجلاء ستاوينو هنتا غونغول دوندو تيمي وهو في الصلاه وهم ندير جولدن اتمها خفيفه وتيمين رجولدن هارا يد فويغتي دوي ولا يقطعها وتاوتاجو دي o hebi darde wotere tum o humpitike wonde iwi nange hettike ma lewru no hettike do haray ko no hani wadde ko yo timmin darde lutru den kono no nafiloji di wadirte non arna yon tigi juuti ha do kanko hibbindiri juulugol si nange weñi e juulugol si lewru ndu weñi ما أن الفقهاء قاطبة وندد ومي عندي كون دفت فقه دم فب بسندي ديري وادي نودي وبغو ويو بسيتاي كون لورلو ويني ونايو جولة جماعة ونايما مالك o wi ko mo be yo juula hoore mo yonafetu mo be yo wakko kibori naafe be fottani non si tawi ko lewru ndu weñi enange weñi donc yo julde jama almami wade juulire no wirden do ni darde didi darde be no mar rukujilde e sujudeje didi juutine kadi amma ka lewru imam malik kan wi do ko be nafa hoore mum ko buri sellude kon ko imam shafi'i imam ahmad o maaki kon ko wonde ko yo juule don kadi julde jama wano juulira non si tawi ko nange weñi juutine beru taaga harana ko lorrata yimbe be ha bala Abu Hanifa simi fayali mo yai kanko onayo juule ko duetu tawi ko lewru ndu weñi wona nange
mo beno jogi daliji ka jogi ɗumanni kono o daliji ɓeeɗaɗi ɓuri jogade doole ɓuri sellude wiwɓe yo julde jama woni ko nange weñi woni ko lewru ndu weñi no o wiri ɗo ni si tawi woni fuɗɗama tun Allah waɗi hentike yo timminira no foygitori si jokkama ha julde nden gasi iwali yo yimɓe ɓe jokku du'a o e insinagol ngol e toragol Allah ngol e waɗugol moƴƴereji ɗi ko en andu ɗo ɗi piiji wonɗi e wadde inondation ji ko woni e wadde tremblement de terre ko woni e wadde ɗi albalauji keneri ko woni e arde wara yimɓe ɗum nani to woni e ardude goy wallahi ɗum wonani to woni e ardude ma nazala albala'u illa bi dhanbi wa ma rufi'a illa bi tawbati tuma albala'u yani e yimɓe wo andu ko bakkatuji ɗin ɗuuɗi si bakkatuji non ɗuuɗi wonde yorɗi sunnoray kecci no nene men Aisha mako no anuhlaku wa fina salihun qala nam idha kathura alkhabathu wa yub'athu an-nasu ala niyatihim nene men Aisha maki ene men halkete hara moƴƴuɓe no e nder amen o inni si bone on ɗuuɗi lette ɗen ari hay moƴƴuɓe ɓen ɓe halkete yimɓe ɓen immintinno yenon e moɓe e ko wonno kon e hoore mum moƴƴunoɓe ɓe immo hara koɓe malaɓe e bonnoɓe ɓen immoda kadi e bonki munki to ngaray si Allah hulɓini ko yon tigi hulu tawunu an fewndo kulaleji e kawakeji e jarrabuyeji e tanaji e fuu ɗum ɗon e fewndo neema e ɓuttu e teddungal e fuu an no fotane haray wattan yila e limanu ma on no fanɗi en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla dande jarrabuyeji ɗin o arsika en kurol Allah ngol o waɗa yimɓe moƴƴuɓe naata ɓe aljanna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin الله خير